دو ولاتین کرد این روجلات کردستان صلاح بیماری و رسول بیماری کو پازده گلانه دل شمزینانی هاتنه بنچاف کرن زیده تری مهکه هم دما بنچاف کرن ده هم جی گرتیگه ده راستی işkence گران هاتنه هر دو کولبرین کو گلک برین سرلاشین وان هنه دستریجیا کوان دیتیه در راپوره که ده هاتیه بلگه کرن بویر پشتی کو گرتیین لگرتیگاه جولمرگ روشه لجب پاریزرین خوره و گوتن دردکه و هوله. دولاتین کرد این ایرانی صالح دیماری یکو تمنیوی 39 سالیه و رسول دیماری کو تمنیوی 48 سالیه ده پاس ده گلانی دل سرسینور ایرانی لنافچه شمزینان یا جولمرگه هاتنه بنچاف کرن و پشتی سروژان هاتن گرتن. هم ده بنچاوان ده و هم جی ده گرتیگه ده راستی اشکنجه هاتنه. ده حزیرانی ده پاریزرکی که بموکیل خوره هفدیتن پیک آنی ده هفدیتن ده روشا کولبران جه پاریزر را تی پاروکرن و پشتی که پاریزر جه روشا واناگهدار ده به دا خوازه هفدیتنه بواره کر. دا خوازه هفدیتنه یه هم وی پاریزری و هم جی پاریزرین دن جه آلیه ریو بریا گرتیگه و بی راوکرنه هاتن رد کرن. پشتره پاریزران روشه جه شاخین کومله مافی مروفان و کومله حقوق ناسین آزادیه این جولمرگه را راگهاندن و به اصرار سرلیدان خواه بردوام کرن. ده 22 حزیرانی ده پاریزران به کولبرین کو اشکنجل وان هاتبو کرن را هفدیتنی دکن. پاریزر ده دربار اشکنجه ده جهر دویان جی بیانی نویسکی وردگرن. درکت هوله کو یک جه کولبرین کو ifade دایه رسول دیماری راستی تجاوز و اشکنجه هاتیه. هر دو کولبرین کو ده پاس ده گلانی ده هاتنه بنچاف کرن ده دماسی روژان ده لمدوریتا پولیسان آشمزینان راستی اشکنجه که گران هاتنه. سی روش پشتی اشکنجه ده حجده گلانی ده کولبر به بریارا گرتنه برنه گرتیگه ها جولمرگی. بری ویه که اولو بشالزگی نان خوشخانه یا دولتی یا جولمرگی هاتنه معاینه کرن. لیبلی درا پورا معاینه ده تا آگاهی لسر تجاوز کرن رسول بماری بجه نکرنه. جالی کیدن و کولبرین کو ifade نویسکی دانه راگهاندن کو تیوی کو به ترکی نزانن جی ده دما معاینه ده ifade نوان هاتنه گرتن و حتاهین بون کو ده دما معاینه ده ورگر تنبویا. لگوری راپوری رسول بماری کو پشتی گلی یکی ده بیسته گلانه ده دی ساده بن همان نخوشخانه تی تثبیت کرن کو راستی تجاوزی هاتیه. سدما کو اشکنجه یا کوتی گوتن در راپورا پیکریز یا حجده گلانه یا نخوشخانه یا کو معاینه کریه ده جه نگرتیه. بویه که و گریددن کو رسول بماری اشکنجه و نگوتیه. کو لبران جید دا خویانی خوین نویسکی دا گوتن کو او حتی نهاتنه معاینه کرنجی. جالی اکیدن و لگوری کو گاردیانین گرتیگهی هن آگاهی دانه پاریزران لگوری کو گاراندیان ده بیجن کو کسین کو خوک ارکدارین استخبارات ده ناسین ده تاریخین کو بحثاوان تکرنده هاتنه گرتیگهی. اف کس بشف رسول بماری و صلاح بماری جهجرین وان درخستنه و اشکنجل وان کرنه. درکت هولی کو دما کو گارادیان روشی آگاه دار کرنه ریوه بری گرتیگه جوان را گوتیه بیدنگ بن دستوردانی نکن ام نکارن تشتکی بکن. راپورا پزشکی یا بشالزگین آن خوشخانه دولتی یا جولمرگه یا بدیرو که حجده گلانه ده 1026 کوتی بدست خستن اشکره کرو بو کود درباره تجاوز و اشکنجه ده وکی کود ifade یا رسول بماری ده هاتیه گوتن تا راپورا پزشکی نه هاتیه آماده کرن. لیبلی راپورک ده همان نخوشخانه یا ده دیروکا بیسته گلانه ده پشت راست کریا کو تجاوز و اشکنجه چه بویه. اف دمکه براستی جیل کردستانی لباکوری کردستانی بوی شوازین و چه درد کم پیش هری داوی جیل شمزینانه بوی رنگیل سر دو ولاتیین کرد ای روجلات کردستانی کوش بازده گلانه و دماتین بنچاف کرن اف هویتی اف اشکنجه اف دستریجیل سروان تکرن دمک و ساده به تایبت کو هری زده بحثال هفکرنی دکن به کرداره دبیجن امی آشتیه که پیک بینن آلیه اولکاری هیزن دولت آترک بوی شوازی نزیکاتی لبرانبری کردان رابر دکن. دمین داوی ده اف نوچین کو بوی شوازی درد کم پیش گلو راستیه کی چوان نشانده ده تایبت لئیل حیجی به شوازه کی کو لینرینا تایبت جبو آستنگدارا کو
li Êlihê ev demeke ketiye rojevê gelek kes jî derbarê wê bûyerê de hatine binçavkirin, hatine girtin. Ser wê dosyayê jî nixmandinek çêbûye. Di wê lênerîna taybet de jî li beramberî kesên astengdar destirê jî heman demê dibêjin hinek kes hatine kuştin, îşkencel wan hatiye kirin. Dîsa di van demên dawî de Şirnexê jî mînakên bi vî şêwazî ji aliyê hêzên ewlekariyê kesên girêdayî hêzên ewlekariyê îşkence jinekê de hat kirin. Dîmenên bi vî şêwazî derketin pêş. Rewşekî wisa li Bakurê Kurdistanê di van demên dawî de her çe zêdetir dibe, îşkence, kuştin, zêdetir ji aliyê hêzên ewlekariyê ve derdkev pêş. Dîsal Şemzînanê jî beriya demekê kesekî ku navî kesekî Çavuşê Pîspor derketibû pêşberî malekê, ketibû malekê di bin navê ku işte hevjîna min e çûbû di ser malê de girtibû hem hevjîna xwe hem jî endamên malbatê kuştibûn rewşekî wisa derketibû pêş. Di van demên dawî de ev rewş her çe zêdetir dibe. Me dixwast vê mijarê jî bi rastî jî mêvanê me hebûna nûçegehan wê bimerebin ji qadê rojnamevan wê bimerebûna ê ku yekser ev rewş şopandiye û bi vî şêwazî wek nûçe derxistî pêş rengekî wisa hebû. Lê ji ber ku meseleyên teknîkî hebûn me xwe negihandwan em dixwazin vê nîqaş bikin vê hîn zêdetir derxînin pêş bikin rojev. Ji ber di van demên dawî de bi taybet ev mijar pir zêde derdkevin pêş. Li welat li Kurdistanê her îşkence tê kirin bi şêwazekî ku ser jî tê nixwandin rewşekî wisa heye. Ew her du welatiyên Kurd ê ku ji Rojhilatê Kurdistanê jî Salah û Resul bîmarî dema ku hinek parêzer diçin ku bi muwekîlê xwe re hevdîtinê dikin li girtîgehê ew kesên ku girtîne vê rewşê ji parêzera re parve dikin piştre ev rewş wisa derdkeve holê. Ser vê rewşê jî hatî girtin ev her du kes jî ne bi Tirkî dizanin ne dikarin xwe îfade bikin di heman demê de îfadeyê wan jî nehatine girtin li naxweşxaneyê jî serlêdan hatî kirin li ser ninga ew tedavî kirine rixmê ku rewşa xwe anîne ser ziman jî dibêjin destpêkê de ev di raporên naxweşxaneyê de nehatine qeyd kirin nehatine desteser kirin yani rewşekî wisa çê nebûye müdaxelel wan çê nebûye niha di vê mijarê de ev şêwaz derketiye pêş bûyerên bi vî şêwazî îşkence destirêjî û ser nixwandin rûmeta mirovan bi vî şêwazî dixwazin bişkînin ev mijal Rojhilatê Kurdistanê ku du kes her tên Bakurê Kurdistanê derbasî aliyê Şemzînanê dibin dibêjin şivanin dem tên diçin sûcê wan tenê ev e ku sînora çûne hatine di heman demê de rewşekî wisa heye welat perçe kirine sînor danîne naxwazin ku Kurd bi vî şêwazî tevgerekê jî bikin û di heman demê de jî yê ku ji bo debara jiyana xwe ji bo ku xwe xwedî bike karibe xwe ser niga bihêle kêmekî berxwe bide jî vî şêwazî rastî îşkence û destirêjiyên vî wisa hovanet tên rewşekî wisa di Bakurê Kurdistanê pêşketî di van demên dawî de